Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida M23 yabise yamaganye ibitero by'ibiro by'umuryango w'Abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu urutse gushinja umutwe kwica abahutu 39 muri Rucuru nkuko yerutse gutangaza n'amakuru leta avuga ko ari ibirego bishingiye ku makuru yatanzwe n'umu FDLR witwa Murumbanenga umuryango w'Abibumbye gutanga ibintu utagenzuye kandi utabuze uburyo. Mu mpera z'ukwezi gushize ku itariki ya 31 Nyakanga nibwo leta yasohoye inkuru ivuga ko igitero cy'inyeshyamba M23 kibase abahinzi n'abandi baturage muri Sezuba bwa Kongo ngo gihitana 39 mu ntangiriro z'ukwezi kwa Nyakanga nk'uko umuryango w'Abibumbye wabitangarije Reuters. Umuyobozi wa M23 yarabisimwe yatangarije Reuters ko bazakora iperereza ariko yongera ko amakuru ashobora kuba ari ubukangurambaga bugamije kubasiga icyasha gusa. Mu kiganiro gihe na Voice of Congo kuwa kabiri umunyamakuru wamajije icyo avuga ku birego byo kwica abahutu 39 muri Rucuru yavuze ko ibyo bimeze nk'ibyo bigeze kuvuga muri Kishishe ati uyu yakoze Kishishe bahimbye inkuru bashingiye ku byo bise ubuhamya barangije batangaza inkuru ni kimwe urebye kandi inkuru nigeze iba mu by'ukuri kubera ko twabasigiye Kishishe igihe runaka bananirwa kwerekana aho twakinguye abapfuye bananirwa gutanga izina rimwe cyangwa se kugaragaza umwenduro buri muntu wishwe bavuga kugeza uyu munsi. Yakomeje avuga ko ari bwo buryo bakoresheje bahimba inkuru ivuga ko yishe abantu bagera kuri 39. Ati kuri inshuro baravuga iki? Baravuga ngo twakiriye amakuru y'amasoko runaka, no kuvuga amakuru batigenzuriye ubwabo. Izo nizo ntege nke z'ibyo bihuriye by'uburenganzira bwa muntu bya Loni. Baravuga ngo twakiriye amakuru avuye ku muntu wigenga. Ubusanzwe bakiriye amakuru nka ukora iki urayagenzura ukora iperereza aho byabereye. Turi kumwe n'umuryango w'Abibumbye hano munsi kurahari ibiro by'umuryango w'Abibumbye UN Joint Human Rights Office biri Kinshasa ku kibazo ashobora gushyira komisiyo y'iperereza yo kujya kugenzura mbere yo gutangaza ayo makuru bakanatinyuka bakavuga ko ari amakuru bakesha abantu runaka. Twe tuvuga ko ari propaganda nta kindi. Bisimwa komeza avuga ko kuri ari uko ibyo bintu nta byabaye ubwo wohereje izina ryo kujya kugenzura yuko babura ibimenyetso. Ati ubundi inkuru ivuga iki? Inkuru ivuga witwa Murumba umuvugizi wa FDLR uzwi mu karere bagiye usohora inyandiko za propaganda ibiro by'umuryango w'Abibumbye Kinshasa byafashe bishaka kubigira inkuru ariko mu by'ukuri bisiga icyasha umuryango w'Abibumbye. Yakomeje agira ati twababwiye ko bafite uburenganzira bwo gushyiraho komisiyo yo gukora iperereza kugira ngo bageze ibimenyetso ariko ntibagize ubutwari bwo kubikora kandi ntabwo bazagera uko bazi ko ari propaganda. Bertrand bisimwa akomeje avuga ko amakuru afite ariko muri biro by'ihuriro by'umuryango w'Abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu harimo umukozi w'umunyekongo ukora umuryango w'Abibumbye umaze igihe akora propaganda z'ibintu bitabaye. Ati mu by'ukuri barashaka iki? Intego ni iyihe? Intego ari uguhisha ubwicanyi bwa komanda kubera ko komanda habaye ubwicanyi mu nsengero aho bica abaturage kandi igisirikare FARDC cyabigizemo uruhare kugira ngo birinde ko inyamakuru imbuga nkoranyambaga bikomeza kuvuga ibyo bahimbye indi nkuru kugira ngo isi iyo ngiyo. Biro ntaramakuru by'Abongereza ritazemo byatangaje ko bidashobora kwemeza ko ubwicanyi bwabaye mu buryo bwigenga ariko ngo impirimbanyi yabo yavuze ko ifite abatanga ubuhamya bemeza ko barwaye M23 bakoreje imbunda n'imipanga mu kwica abaturage benshi. Ntarava muri Kongo Kinshasa mu gitondo cyo kwa gatatu y'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kongo Kinshasa yagabye ibitero mu duce dutandukanye utuye n'abanyamurenge twa Mibunda ndetse na Rugezi mu misozi miremire y'umurenge mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri ibyo bice avuga ko gace ka Mibunda ko muri teritwari ya Mwenge ingabo zirwana ku ruhande rwa leta zagabye ibitero mu gace kaho kitwa Marunde zabitangiye hagana saa 11 z'urukerera. Nyuma y'aho imirwano yaje gukomera ku mutwe twirwana M23 birukana abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta bahungira mu Gipupu ari naho urugamba rwaje kuremera kugeza nimugoroba. Bamwe mu batanga bamwe babonye ibyo biba baravuga bati abasirikare bo ku ruhande rwa leta bashkuragiye bahungira mu Gipupu aho bari kubera imirwano ikomeye bahunze. Ibindi bitero none by'ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo byaje kugabwa mu Rugezi muri teritwari ya Fizi nyuma ya saa 6 z'amanywa yo kuwa gatatu kugeza imbunda ziremere n'izoreje ziracyarimo kumvikana muri ibyo bice. Ubuhamya igitangazamakuru bwiza cyawe n'umunyamurenge uherereye mu Rugezi ahitwa Marundo umwanzi aracyakomeje umurego arimo kurasa cyane aho hanganye na twirwaneho M23 hano mu Rugezi. FARDC wazarendo FDLR n'ingabo z'Uburundi mu kugaba ibitero mu Rugezi bateye baturutse mu nshe za Gasiro na Kabanju no mu bindi bice byo mu Rurenge. Mu gihe bagabye ibitero mu Rundi bo baturutse muri Gipupu yemerwa yongeye kuba mu gihe ku munsi wo kuwa kabiri nabwo ibitero bikomeye by'iroro ry'ingabo za leta ya Kongo byagabye mu Irumba mu gihe pfa cy'uburengerezuba bwa komine ya Minembwe ariko byarangiye twirwaneho n'umutwe M23 bifatanije babisubiza inyuma ndetse babifatiramo n'ibikoresho bya gisirikare b'imbunda n'amasasu. Amezi 3 yarashije Minembwe no mu Nyangirizo hari ituze kuko ibitero byerukaga mu kwezi kwa kane y'umwaka mu byumweru bibiri bishize nabwo hari ibitero bindi byagabwe mu bice bya Gahwera. Nararanganije amaso y'inyamakuru byandikirwa muri Tanzania y'abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Muratsikoza ari umuyobozi w'inteko ishinga amategeko mu gihugu cya Tanzania akaba ari n'umudepite uhagarariye akarere ka Kongo Job Yusino Ndugayi yapfuye kuwa kabiri agwe mu mujyi wa Dodoma yararwariye. Urupfu rwe rwemejwe na perezida w'inteko ishinga amategeko ya Tanzania akaba na perezida w'umuryango mpuzamahanga w'inteko ishinga amategeko IPU Dr. Tulia Ackson wagaragaje ko baruka dasanzwe mu rupfu rutunguranye rw'umunyapolitiki. Atabajwe no gutangaza urupfu rw'umuyobozi wacu umunyapolitiki unaribonye ndetse na spika w'inteko ishinga amategeko ya Tanzania nyakugena Job Yusino Ndugayi witabye Imana aguye i Dodoma. Ati nihanganisha umuryango we inshuti n'abavandimwe
by'umwihariko abaturage ba Kongo n'abaturage bose ba Tanzania. Imana ibinde kandi bahumurize muri ibi bihe bikomeye. Ibiro by'inteko ishinga amategeko ya Tanzania byatangaje ko bikorana n'umuryango nyakwigendera ndetse na komite yateguye ishinzwe imihango yo kumuherekeza, kandi ko n'amakuru ku bijyanye no gushyingura zatangazwa mu minsi iri imbere. Job Nduga yavutse muri Mutarama 1963, yakunze kugaragara cyane muri politiki ya Tanzania, cyane cyane mu myanya y'ubuyobozi muri leta yunze ubumwe ya Tanzania, aho yabaye n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko ya Tanzania kuva mu mwaka wa 2015 kugeza mu ntangiriro za 2022 ubwo yagoraga ku mirimo ye. Nubwo yari yasezeye kuri uwo mwanya, ariko muri uyu mwaka yongeye kwiyamamariza guhagararira Kongo mu nteko ishinga amategeko nka depite, aciye mu ishyaka riri ku butegetsi rya CCM, kandi yatsinze amatora. Urupfu rwa Job Nduga yiruje ari igihombo gikomeye ku gihugu cya Tanzania, cyane cyane ku rwego rwa politiki n'imiyoborere, aho yari azwi nk'umunyacyubahiro, umugabo w'intangarugero kandi wiyemeje gukorera abaturage n'igihugu cye. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Kenya. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe Martha Karere utavuga n'umutegetsi bwa Kenya, asaba ko umukuru wa polisi ya Kenya bwana Douglas kanja guta muri yombi abagore bagaragaye ko bari mu bucuruzi bw'abana b'abakobwa bakabajyana mu busambanyi tabishobora kwegura. Umunyapolitiki arasaba itabwa muri yombi ry'abo bantu bagaragaye mu nkuru icukumbuye ya BBC igaragaza ko ubwo bukozi bw'ibibi ubera mu mujyi wa Mahiyo mu ntara Naivasha. Madame Martha Karere yavuze ko itinda ryo gufata abagizi ba nabi ryerekana ubushobozi buke bwa leta bwo kurinda abaturage. Mu nkuru ya BBC muhamya bw'aba bagore bacuruza abana ndetse n'abantu ubwabo, bigaragara ko abana b'abakobwa bagurishwa abagabo b'abashoferi bafite nibura imyaka 12. Iperereza rya BBC Africa ryerekanye uburyo abagore bazwi nka madamu zibashyira mu buraya abana b'imyaka igera kuri 13 muri Kenya, mu mujyi muto w'amasanganzira wa Mahiyo uri mu gace ka Rift Valley ka Kenya. Amakamyo atwaye ibintu nagiye kubifata ku cyambu cya Mombasa arabisikana ava cyangwa se ajya muri Uganda, mu Rwanda, Sudani y'Epfo na Kongo Kinshasa. Muri uyu mujyi uri mu birometero 50 mu burengerazuba uvuye mu murwa mukuru Nairobi, hazwi cyane umuraya ariko mu buryo bubabaje buninjizwamo abana bato b'abakobwa. Abanyamakuru babiri bakora iperereza bahisha akazi kabo bigize nko n'abarindaya kugira ngo bamenye icyo bisaba kugira ngo ube madame. Bahamaze amezi mu ntangiriro z'uyu mwaka baperereza kuri ibyo bikorwa muri uyu mujyi. Amashusho y'ibanga bafashe yerekana abagore babiri batandukanye bavuga ko bazi neza ko ibyo bitemewe. Bizahaye ibimenyetso byose igipolisi cya Kenya muri Werurwe uyu mwaka. Bibisitekereza ko icyo gihe ba madamu zibahise bimuka. Polisi bavuga ko abagore bagaragara mu mashusho hamwe n'abana itigeze babona kugeza ubu nta n'umwe uratabwa muri yombi. Guhamya abantu gucuruza abana mu buraya n'imboneka rimwe muri Kenya kugira ngo bagire abakurikiranwa. Polisi isaba ubuhamya bw'abana, ariko akenshi abana bakorerwa ibingibi bagira ubwoba bwo kugira icyo bavuga. Aha niho umunyapolitiki Madame Martha Karere ahera asaba ko abantu bafatwa bitayibye umukuru wa polisi akava muri izo nshingano. Amashusho yose yafashe ku muhanda mu kabwi bwerekanwa abagore wita Nyambura aseka arimo kuvuga ngo baracyari abana, biroroshye kubakoresha wayo gusa bombo. Inkuru ndayibabwira nk'uko yanditse kuri urwo rwa BBC mu Kinyarwanda, nyuma arasobanura ati uburaya burinjiza cyane muri Mahiyo, abashoferi nibo batuma bukomera, niko natwe tubikuramo inyungu. Bya bintu byemeye muri Mahiyo. Arasobanura ko ufite umukobwa w'imyaka 13 amaze amezi 6 akoresha ibi bikorwa. Uyu Nyambura ati biba biteye akaga iyo ukorana n'abana, ntabwo yapfa kubazana gutyo mu mujyi ku mugaragaro, mbazana nijoro mu ibanga. Igikorwa cy'uburaya ku muntu mukuru bishaka ubwo ntabwo ari icyaha gihanwa n'amategeko ya Kenya, ariko bibujijwe mu mategeko y'imijyi yaho. Ntabwo bibujijwe muri Mahiyo iri mu ntara Nakuru. Mu gitabo cy'amategeko hana cya Kenya n'icyaha kubeshwa niva mu buraya, waba uri indaya cyangwa se uri kuzigurisha cyangwa se uzungukiramo. Gutwara cyangwa se kugurisha abana b'unsi imyaka 18 bihanishwa igifungo kuva ku myaka 10 kugeza kuri burundu. Abajijwe niba bagura abo bana ngo basambane bambara udukingirizo, Nyambura yavuze ko ubundi amenya neza ko bikingiye, ariko ko rimwe na rimwe bitaba. Ati abana bamwe bashaka gukorera menshi bityo ntibadukoreshe, abandi babibahatira bakadukoresha. Mukundi guhura yinjije umunyamakuru yoberenje mu nzu, aho abana b'abakobwa 3 bari bicaye ku mufariso undi ari ku ntebe. Nyambura asohotse byabaye akanya keza kuri umunyamakuru ko kuganira n'abo bana bonyine. Basobanura uburyo bagirirwa nabi muri ibi bikorwa by'uburayi bakoreshwa buri munsi. Umwe ati rimwe na rimwe uryamana n'abantu benshi, abakiriya bakagutegeka gukora ibintu birenze ukwemera. Nta mibare yavuga ngaho igaragaza abana binjiye mu buraya muri Kenya. Gusa muri 2012 raporo ya leta ya Amerika yitwa Human Rights Practices in Kenya yavuze icyegeranyo cy'abana 30,000 muri yakuye mu makuru ya leta ya Kenya no mu kigo cyigenga Eradicate Child Prostitution in Kenya. Ubu kitakibaho, ariko umunyamakuru wa kabiri wiyoberanije yizewe undi mugore wita Cheptu avuga gucuruza abana b'abakobwa bituma babasha kubona imibereho myiza. Ati business uyikora mu ibanga rikomeye kuko itemewe n'amategeko. Iyo hari uvuze ko ashaka umukobwa namubwira akanyishyura, tuba dufite kandi n'abakiriya bahora bagaruka babashaka. Cheptu yajyanye n'uwo munyamakuru yoberanije mu kazi guhura n'abakobwa be 4. Umuto muri we afite imyaka 13, abandi bavuze ko bafite 15. Cheptu yavuze inyungu abakuramo ko kuri 2-3 by'ishiringi aba bakobwa binjije bari 500. Mukundi guhura mu nzu muri Mahiyo, Cheptu yasize abana b'abakobwa ari bonyine ari umunyamakuru yoberanije. Umwe muri bamubwiye kugeranije kurana imibonano mpuzabitsina n'abagabo 5 ku munsi. Abaje ko bigenda iyo yanze ko bayikora niba nta gakingirizo, yavuze ko nta mahitamo bafite. Ati ngomba kubikora nabikoze nakwirukanwa,
kandi ntawo mfite yo kujya kuba ndi imfubyi. Uruganda rw'uburaya muri Kenya n'urusobe, aho abagabo n'abagore bose bavuga mu bikorwa byo gucuruza abana mu buraya. Ntiwamenye neza umubare w'abana binjijwe mu buraya muri Mayimahiyo, ariko muri uyu mujyi muto w'abantu basaga 50,000 biroroshye kubabona. Uwahoze akora akazi k'uburaya uzwi nka baby girl uba ubuhungiro hano muri Mayimahiyo, abakobwa bahunze hohoterwa muri ibi bikorwa. Baby girl imyaka 31 yakoze uburaya imyaka 40. Bwa mbere yisanze bwe ku mihanda akiri mu myaka ya za 20, yari atwite kandi ahungana n'abana 3 yohoterwa yakorerwaga n'umugabo we. Ku meza y'imbaho twicaye imbere y'inzu ye, yeretse bibisa abakobwa 4 bose binjijwe mu buraya bakiri abana ba madamu zimwe Mayimahiyo. Buri umwe muri aba bakobwa avuga inkuru isa n'iya mugenzi we gutandukana ariko imiryango cyangwa se hoterwa ryo mu rugo ko baje Mayimahiyo bahunga ariko nabo bakisanga bacuruzwa. Michelle avuga uburyo ku myaka 12 yabuze ababyeyi be kubera sida, akisanga mu mihanda we yahuye n'umugabo wamuhayeho kuba, nyuma agatangira kumusambanya. Atera uburyo byanze bikunze nagomba kumwishyura kubera kundera, ariko byagezeho ntabasha kwihangana ariko nta muntu nari mfite. Nyuma y'imyaka 2 Michelle yegerewe n'umugore ari madamu muri Mayimahiyo maze amwinjiza mu buraya. Liliane afite imyaka 19 yapfuje ababyeyi bakiri muto, yasibye nyirayo mumufataga mu jari mu bwogera akayagurisha inshuti ze. Ibyo bikorwa by'ubugoryi nyuma byararenze bivamo kumfata ku ngufu. Atubone wa mbere umunsi mubi kurusha iyindi, nari mfite imyaka 12 ubwo yatorokaga yaje nanone gufata ku ngufu n'umushoferi w'ikamyo wamujyanye i Mayimahiyo. Aha niho kimwe na Michelle na Liliane yegerewe n'umugore waje kumwinjira mu buraya akiri umwana. Ubuzima bw'aba bakobwa bato bwaranzwe n'urugomo, gusuzugurwa no kugirirwa nabi. Ubu bacumbikiwe na baby girl barimo kwiga imyuga mishya. 2 bariga gufotora muri studio, abandi 2 bariga gusuka muri salo y'ubwiza. Bafasha kandi baby girl mu bikorwa byo gukangurira abantu kwirinda bene ibi bikorwa. Intara ya Nakuru ni imwe mu zifite igipimo kiri hejuru cy'ubwandu bwa sida muri Kenya. Baby girl uterwa inkunga na USAID mu rugamba rwo kwigisha abantu ibyago by'imibonano mpuzabitsina idakingiye. Afite ibiro ku kigo nderabuzima cya Karagita hafi y'ikiyaga cya Naivasha, aho atanga udukingirizo n'inama. Gusa mu gihe Perezida Donald Trump wa Amerika yagaritse inkunga ya USAID, ibikorwa bye biri hafi guhagarara. Avugana na BBC ati guhera muri Nzeri tuzaba abashomeri. Yongereho ko atewe impungenge n'abagore bakiri bato n'abakobwa bari babeshejweho nawe. Aturona uburyo abana bageramiwe, ni gute babasha ubwabo kwibeshaho, baracyarimo gukira. Leta ya Amerika ntacyo yashubije ku ngaruka zo guhagarara kw'inkunga yawe hagendeye kuri iri perereza. USAID yafunze imiryango ku mugaragaro mu kwezi gushize. Buri yanashishikajwe no kwiga gufotora ari nako agerageza gukira ibikomere yavanye mu guhohoterwa no gukoreshwa uburaya. Ati ntabwo ngifite ubwoba kuko baby girl hari ku bwanjye harimo kudufasha kurenga ibyatubayeho. Reka nsoze mubwira ko Minisitiri w'Ingabo na Minisitiri w'Ibidukikije bagana bapfira mu mpanuka y'indege y'akajugujugu ya gisirikare yaguye hagati mu gihugu mu gace ka Ashanti. Abandi bantu 6 bari kumwe nabo bapfuye nk'uko umuvugizi wa leta yabitangaje. Minisitiri w'Ingabo Edouard Mane na mugenzi w'ibidukikije siyansi n'ikoranabuhanga Ibrahim Rutara Mohamed yari afite imyaka 50. Baguye muri impanuka umugabo w'ingabo Julius de Boreis cyago ku gihugu. Kwa gatatu igisirikare cyagana cyavuze ko kajugujugu zari 9 y'ingabo yarimo abayobozi bayo 3 n'abagenzi yaburi irengero kuri za radari. Ikajugujugu yari hagarutse yakara muri Ghana saa 3:12 ku isaha yaho, yerekeje mu gihugu Buwasi ijyanye n'abo bategetsi mu gikorwa cyo kurwanya umucukuzi butemewe bwo mu y'agaciro. Amashusho bivuga ko ari ibisigazo by'indege y'akajugujugu nyuma yaje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Kugeza ubu icyateye impanuka ntabwo kiramenyekana. Umugabo w'ingabo n'ababwiye igihugu by'iyi mpanuka yategetse ko bendera birutswe kugeza muri 1/2. Perezida John Dramani Mahama yasohoye ubutumwa avuga ko mu izina rya leta yangarije abakozi bapfiriye ku murimo wabo ku gihugu. Umukuru wungirije w'inama ishinzwe umutekano ya Ghana uhoze kandi ari Minisitiri w'Ubuhinzi Alhaji Muniru Mohamed nawe ari mu baguye muri iyi kajugujugu. Minisitiri w'Uburezi Haruna Idrisu yasubiremo n'ibiro ntaramakuru ya FPP avuga ko Perezida Mahama yashize intege mu marangamutima kubera iyi mpanuka. Edouard Umane muri leta iheruka ya Mahama yabaye Minisitiri w'itumanaho kandi mbere yabaye Minisitiri w'Ibidukikije. Amaze kugira Minisitiri w'Ingabo, Umane yahanganye n'ibikorwa by'abarwanyi bazwi nk'abajihadiste bari bigabije agace k'amajyaruguru mu mupaka wa Burkina Faso. Muri 2022 ikigo gitegamiye kuri leta cyo mu Bufaransa Promediation cyavuze ko ubushakashatsi bwacyo bwerekana ko amatsinda y'abajihadiste yinje muri y'urubyiruko rwo muri Ghana hagati ya 300. Urugomo n'imirwano muri ako gace nabyo byariyongereye mu gihe ari impungenge ko abarwanyi bashaka gufatira ku bucyamire n'imirwano hagati y'amoko yari asanzwe mu majyaruguru ya Ghana. Mu mpera z'uyu mwaka Minisitiri Edouard Umane yateguraga gusohora igitabo yise A Peaceful Man in African Democracy kivuga ko wahoze ari Perezida Jonathan Mills. Naho Minisitiri Ibrahim Rutara yari imbere ku rugamba rwo kurwanya ubucukuzi bwa zahabu butemewe n'amategeko bwangiza ibidukikije kandi bukanduza inzuzi n'ibiyaga.